Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sogot nerion. Paima jalo hitari gapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan na bata bapa namin na marhabang senukuri atas. Inaguri atas piham Tuhan duhor doham itungah-tungah namin. Ay maase marunduk ni urhanami bani panorang sogoton manrogop mandepak konham ase ibagas perguluhan nami si ganupari tongtong maham isombah kanami janah ihapor sayon hanami guluk nami hubang masahap maham Tuhan huban nami domasirsir hanami manangihon ham. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijabe na siyam marian bani panorang sogot nyerion nabuisi si hanami marhiteo ni channel YouTube on regapan si ganu pari batang bani panorang sogot nyerion Rabu tanggal 15 Februari tahun 2020 tersurat bani buku Filipi bindu 2 ayat 10 nama katahon sonon ay nebatado makorjahon ibagas na siyam sura-sura apa napasawt kon ay mangihut kon rosu ni uhul ni. Itaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo ipardiate hita jana ipardimata hita ajaran-ajaran gereja ta adong dua sikap ekstrim nagati saling tarik menarik ibagas parguluhan ta. Sikap na parlobe ay sikap na isobut sikap legalisme. Ahadoon legalisme ay na mangagan bahasa haluahon pakon pasu-pasu ni Tuhan tergantung sonaha usaha ni colma ay maase anggo bujur ham anggo ibahen ham sonon di pasu-pasu Tuhan maham. Jadi tergantung hubani pambahenanta. Tapi napaduahon aima sikap antinomianisme. Antinomianisme. Ahadoon aima na manobut bahasa halak Kristen do memerdeka humbani tita. Jana langbe maningon si pambalosi hubani titah halani ai maningon do hape merdeka janah boy mahumani bebas sa bebas ni nah tongon na ijalo nagati ijalo hita na ijalo nagati humani na mempengaruhi parguluhanta anggo porin isobut bahasa marandel do hita ibagas haluahonta sadia bagkal andelta ase maluah kita humbani dosata atap anggo purini langadong andelta anggo sonai aha artini aha gunani ihorjahon hita nama diar ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijon idah kita marhitikon nirigapan si ganupari bata bani panorang sogoton na maningon ipatatap kita ibagas hurta. Bahasa na madiyar na ni horja honta haganupan ay horja ni nebata. Asyapurini pibani panorang icia ipuji Apostel Paulus do Kuria Filipi ibagas saporsayon ni sidea ulang iagan sidea bahasa ma usaha ni sidea aima halani hapokuton ni sidea tapi maniun ididah sidea do porini pe dohor Apostel Paulus porini pe adong Apostel Paulus porini pe do Apostel Paulus sumbani sidea maningon do tetap ihargahon sidea maningon do tetap si pambalosi sidea bani naibata ibagas namandalankon atape makargahon haluahon ni sidea ay maase ulang adong Kuria Filipi na mangagan bahasa adong jasa ni sidea
ibagas haluakon ni side ay. Jadi porini PHP ini Yurupi Kuria Filipi Kuria na adong i Jerusalem marhite ko ni na ipatupu sidia galangan ni sidia ay pe horja ni na batado ay ibagas parguluhan ni Kuria in. Jadi ijon takas tumang Apostel Paulus siol manokanhon ubani Kuria Filipi sonai age hubata halak na porsaya bani panoramon bahasa ibagas parguluhan ta sigano pari terlebih ma ibagas haluahon ta lampita kuasa ni nebata na ibere hubata tapi nebata sendiri do na marhorja ibagas hita ase pori diboy sobuton ta pori ni PHP ni hita gabe si pambalosi bani hata ni nebata sedo ase gabe songon na mga na iparjabulon na bata hita tapi ase ibagas pambalusyon ta ay ase ibagas kataatan ta ay lambin ididah kita ma bahasa ase buhay PHP ihorjahon hita na mader gabe si pambalusi hita bay na bata jana bu ihorjahon hita na gabe harosu ni nebata sahali nari halani rosu ni nebata doai halani sura-sura ni nebata doai jana nebata makomani napasaut kon sura-sura ni ay rosu ni urni ay ibagas dirita artini ay porini PHP ni urjawan kita harosu ni nebata halani sahali nari nebata do namar horja ibagas kita ase hataridahan ni namar horja tongon nebata ibagas parguluhanta maningon do homani ipataridah kita homani bahasa ibuka hita dirita ibuka hita parguluhanta ase tongon harosu pakon sura-sura na madiar na humbani nebata matongon na ihorcahon hita na ipatalar hita marhitehon ni guluta sigano pari halani aido sura-sura ni nebata ibagas parguluhanta amin martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na duma manorangi apa pikiran nami ase lambing ihapkon hanami tungo bahasa ahana madear na binahen nami nani horjahon nami haganupanin halani hamdo tongon Tuhan nadok patotapkon in ibagas diri nami marhitehon ni sura-suramu jana hamdo tongon Tuhan na mapargugoy hanami laho makorjahon in ase na madear na sinurahon ni hurmu na madear ay matongon homa na ipatalar hanami na ihorjahon hanami dumu hubani sura-suramu asibagas yang nyoron pe Tuhan ipondos kanami maguluk nami hubagas tanganmu asigok bani horja na madear na tinutapkonmu sonay matongon guluk nami sa ganjang niron ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jola merapakon tonggo nami yun amen. Oras babat taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan pa Diyos Kristus ando harmatongon lambin iahap kon hita bahasa baniganupan horja na madear na pinahenta na ni horja honta sa ganjang niron halani na ibatado na makorjahon ay ibagas kita. Shalom.